اگر افزایش سرشمار چرواهای کلان، معده و اینچنین پرنده یکی از راه‌های تامین امنیت عضوخواری محسوب شود، ولی نباید فراموش کرد که سالمی چروا در شرایط کنونی منبع غذای سالم برای اهالی مملکت دانسته می شود. سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی برکت است تقدیم از تلویزیون علم و طبیعت. ما را همراه باشید. در زمان سوءاستفاده مملکت و تطبیق برنامه‌های دولتی در سمت رشد ساحه چرخداری امکان فراهم نمود تا سرشمار چروا سال تا سال افزایش یابد و بدین وسیله بازار استعمالی با گوشت خوش‌صفت و محصولات شیری وطنی تامین کرده شود. برای تامین دائمی بازار با محصولات گوشتی و شیری باید وضع اپیزودیک همیشه در محور توجه قرار داشته باشد. اینستیتوت مسائل امنیتی بیولوژی و بیوتکنولوژی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در سمت مانیتورینگ بیماری‌ها و زیر نظارت قرار داشتن وضع چنین آماده نمودن متخصصان ساحت تدبیرهای سودمند می‌اندیشد. اینستیتوت در اطراف 6 لایحه کار علمی تحقیقاتی و 3 لایحه فوند پرزیدنتی کارهای علمی تحقیقاتی را اجرا می‌نماید. مقصد اساسی فعالیت اینستیتوت این اجرای کارهای علمی تحقیقاتی در سمت تهیه اصول‌ها و طرزهای تامین امنیت بیولوژی در ساحه طب وترینری و در ساحه چرخداری میباشد. یکی از وظیفه‌های اصلی اینستیتوت این گزاراندن مانیتورینگ بیماری بخصوصا خطرناک چروا در حدود جمهوری تاجیکستان، تهیه، تکمیل و تکنولوژی استحصال موادهای بیولوژی و توابتی و راه ماندن استحصال موادهای بیولوژی و توابتی، اینچنین تیار کردن کادرهای علمی و یکی از گوییم که وظیفه اساسی این جمع‌آوری، آموزش و نگهداری انگیزه‌های بیماری‌های سیرتی چرخهای کشاورزی میباشد. اینچنین اشتراک در برنامه‌های دولتی ساحوی و اشتراک در گوییم که برنامه‌های ساحوی بین‌المللی طبق ساحه‌ای که ما فعالیت داریم میباشد. افزایش سرشمار چروا و پیشگیری بیماری‌های سیرتی عالمان متخصصان را وادار می‌سازد که برای سالمی چروای کلان و معده همیشه چاره‌های تأخیرناپذیر اندیشند، چون که پیشگیری بیماری از تبابت بهتر است. بنا به آمارها افزایش استحصال واکسن‌ها برای تبابت و پیشگیری بیماری‌های سیرتی و موسمی در 6 ماه سال 2023 نظر از ارزیابی می‌شود. در 6 ماه سال جاری از نتیجه کارهای علمی تحقیقاتی و نتیجه نقشه چاره‌بینی‌های برنامه رشد اکادمی برای سال 2021 و 2025 و نقشه چاره‌بینی آمادگی و 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، عالمان از مرکز ملی پتنت اطلاعات 3 عدد نخست پتنت گرفتند. این یادآور باشد برای تهیه مواد ضد پارازیتی بیماری چرخهای کلان شاخدار، 1 عدد شتم برای تیار کردن مواد بیولوژی و اینچنین 1 مواد ضد میکروبی در همراهی با کارمندان اینستیتوت شیمی اکادمی ملی علمی جمهوری تاجیکستان گرفته شده است. اینچنین ما توانستیم 2 خبرنامه مثبت از مرکز ملی پتنت اطلاعات عاید تهیه 2 شتم گرفتیم که در آینده از آنها موادهای بیولوژی برای پیشگیری بیماری سیرتی چروا گرفته می شود. در مجموع در مؤسسه همه شرایط‌هایی که برای آماده ساختن موادهای نوی ضد پارازیتی و دیگر واکسین‌ها و دیگر موادهایی که برای عموما برای طلبات خواجگیداران ضرور است استحصال کرده می‌شوند و به چرخداران پیشنهاد کرده می‌شوند. اینستیتوت مسائل امنیتی بیولوژی و بیوتکنولوژی اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان همچون نهاد علمی تحقیقاتی در برابر استحصال واکسن و برای بیماری‌های ساحه چرخداری اینچنین در آماده نمودن کادرهای ساحه نیز کارهای زیادی را انجام می‌دهد. در شرایط کنونی متخصصی به طلبات بازار مهنت و مؤسسه‌های علمی تحقیقاتی ضرور باید همیشه در محور توجه پژوهشگاه‌های علمی قرار داشته باشد. یکی از سمت فعالیت اینستیتوت تیار کردن کادرهای علمی باشد. اگر در سال 21 نفر حمایه نامزدی دکتری کرده باشد، در ماه اپریل سال جاری 3 نفر خادمان علمی اینستیتوت در شورای دیسیتراسیونی اینستیتوت وترینری اکادمی علمی کشاورزی تاجیکستان رساله نامزدی خود را با موافقت حمایه کردند و حجت‌هایشان را به مقامات داخلدار سپاریدند. در سمت تهیه حجت‌های معیاری تکنیکی و 2 حجت معیاری تکنیکی از طرف عالمان تهیه شد. این هم باشد گمالوزین نام دارد، 1 مواد برای استفاده در ریاکسیون تشخیص بیماری سیرتی و 1 عدد مواد مالپسینکات نام دارد که این مواد ضد گیجوی میباشد برای توابت بیماری‌های گیجوی چروا استفاده برده می شود. حجت‌های آنها
таҳия шуда дар шӯрои олимон тасдиқ гардид ва ба мақомоти дахтор барои тасдиқ пешниҳод карда мешавад. айни ҳол дар институти масоили амнияти биология ва биотехнология дар шӯъбаи биотехнология ваксина бар зидди бемории сиҳарони чорвои калони шохдор ва гӯсфандон, ваксина бар зидди бемории салмонеллёз ва пастереллёзи чорвои кишоварзӣ ва ваксина бар зидди бемории плевропневмонии сироятии бӯсҳои истеҳсол карда мешавад, ки мо ба чорводорон тавсия дода метавонем, ки аз ваксинаи ватанӣ истеҳсолшудаи мо метавонанд истифода баранд. айни ҳол ваксинаи истеҳсолшудаи мо ваксинаи плевропневмонии сироятии бӯсҳо дар хоҷагии ноҳияи 8, дар хоҷагии ноҳияи 5 ва хоҷагии ноҳияи тобии марказ истифода бурда мешавад. Чорводорон ҳар рӯз мо бо чорводорон дар тамос ҳастем. натиҷаи хуб ваксини мо айни ҳол дода истодааст. олимони мутахассисони институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнология академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон соли 2022 фаъолияти назаррас доштанд ва дар нимсолаи соли ҷорӣ низ корҳои илмӣ тадқиқотӣ бо маром ҷараён дошта ваксинаҳои истеҳсолшудаи ватанӣ дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои марбута соҳиби сертификати мутобиқат шуданд. мо агар соли 22 тонистем ки то 130,000 воя истеҳсол кардем ва ба хоҷагидорон оиди бо мақсади пешгирии бемории сироятӣ пешниҳод кардем. дар 6 моҳ бошад мо тавонистем 30,000 воя ваксина тайёр кунем ва инчунин барои 50,000 воя ин 80,000 воя дар умум тавонистем ки сертификати мутобиқат гирем ва онро ба хоҷагидорон пешниҳод карда истодем. номгӯи ваксинаҳо нархномааш бо мақомоти дахлдор мувофиқа карда шудааст. ин яке аз он ваксинаи бофтагии зидди плевропневмонии сироятии бӯсҳо мебошад. як намуд ваксина зидди салмонеллёз ва пастереллёзи чорвои кишоварзӣ ва як намуд ваксина зидди сиҳарони чорвои калони шохдор мебошад, ки ҳоло дар аз мақомоти дахтор ки сертификат гирифта шудааст ва ба хоҷагидорон дорухонаҳои байторӣ пешниҳод карда мешавад ва чорводорон онро бо самар истифода бурда истодаанд. дар баробари бемориҳои дигари сироятӣ ва ғайри сироятии чорво ва парранда ба ҳайвоноти кишоварзӣ бемориҳои паразитии махсусан бемориҳои протозоосҳо бисёр хисороти зиёд ворид месозанд. дар доираи барномаҳои мавҷуда дар муассисаи давлатии институти масоили амнияти биологӣ академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон ду барнома дорем. барномаи 5-сола оид ба коркарди маводҳои нави доруворӣ, муҳлати таъсирашон дароз карда шуда бар зидди протозоосҳои чорвои кишоварзӣ ва ҳамчунин дар дораи ин барномаҳо мо ба коркарди шаклу навъҳои нави доруворӣ ки бар зидди ин бемориҳо истифода бурда мешаванд машғул ҳастем. ба андешаи олимону мутахассисони институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнологияи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон тобистон нисбат ба дигар мавсими сол барои чорво ва чорводорон беҳтар аст, чунки дар ин мавсим чорво дар чарогаҳои тобистона қарор дорад ва вазъи эпизодикӣ мӯътадил арзёбӣ карда мешавад. дар натиҷаи мониторинги доимии бемориҳои сироятӣ ва мавсимӣ дар байни чорвои калон ва майда мутахассисон имкон доранд ки аз хуруҷи бемориҳо огоҳ бошанд. фасли тобистон аст, ҳаво гармо аст ва на он қадар бемориҳо, ҳоло гӯем ки як мавсими хуб асту аксарияти чорво дар чарогаҳои тобистона қарор доранд ва бо хӯроки бо ғизову бо сифат таъмин ҳастанд ва аксаран ҳангоми ба чарогаҳои махсусан зимистона баргаштан ва ё ки ҳангоми баҳорон ки ба чарогаҳои тобистона раҳкӣ мешаванд ки ҳаво боду борон асту хунук аст, метавонад ба бемории биразоти чорвои худи шохдор гирифтор шавад. инчунин метавонад ба оиди бемории сиҳарон гирифтор шавад. барои ҳамин бар пешгирӣ барои ҳамин бемориҳо мо низ дар қатори он ваксине ки аз хориҷи кишвар дохил мешавад, мо ҳам ҳамин ваксинаро истеҳсол мекунем ва ба чорводорон пешниҳод мекунем. бинобар яке аз ваксине ки ваксинаи бофтагӣ аз зидди плевропневмонии сироятии бӯсҳо мебошад, ки барои имкуни чорво барои пешгирӣ истифода бурда мешавад. имрӯз беш аз 90% чорвои калон ва майда дар дасти аҳолӣ қарор дорад ва барои зери назорати ҷиддӣ гирифтани вазъи чорводорӣ ва таъмини хоҷагиҳо бо ваксина ҳамкориҳои судман ва шартномаҳои тарафайн ба роҳ монда шудааст. ин раванд низ имкон фароҳам меорад то солимии чорво ҳамеша дар меҳвари таваҷҷӯҳи масъулон қарор дошта бошад. ҳоло то 92% чорвои худи шохдор дар дасти аҳолӣ мебошад ва хоҷагии чорводории калон ҳам ҳаст. мо бо аксар хоҷагии калони чорводорӣ шартнома дорем. ончунин хоҷагии гӯем ки зотпарварии мана хоҷагии 5 ноҳияи 5, чорводори ноҳияи вахш, мармарии ноҳияи ёвон,
хоҷагии Латиф Муродови Ҳисор ва хоҷагии Юсуфови шаҳри Ҳисор мо шартномаи ҳамкорӣ дорем ва албатта олимон ба онҳо сари вақт дастуру тавсия пешниҳод мекунанд ва оиди пешгирии бемориҳо мо кӯмаки амалии худро мерасонем ва тибқи шартнома низ ба онҳо кӯмаки худро мерасонем. Мо ба қарибӣ тибқи нақшаи тасдиқнамудаи Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон ҳамасола мо то 3-4 адад семинари илми амалӣ дар ҳамин хоҷагиҳо ноҳияҳои ҷумҳурӣ мегузорем. Аз он ҷо мизҳои рӯзҳои фермерӣ ва мизи мудаввар гузаронда мешавад. Агар мо ҳамин сола гирем, мо дар хоҷагии зотпарварии меҳнат роҳати ваҳдат ки дар баҳорон дар чарогоҳи зимистонаи Эсанбой воқеъ буданд, мо як рӯзи фермерӣ гузарондем. Дар ҳамин ҷо чанд хоҷагоҳи гирди атрофе ки инфиродӣ аст, чорва ба чорводорӣ сарукор доранд, дар он ҷо мо ҳамин оиди маводҳои истеҳсолкунанда ва самараткунӣ онро гуфта гузаштем. Албатта бо як семинари илми амалӣ дар хоҷагии Юсуфови шаҳри Ҳисор гузарондем. Албатта бо оиди пешгирии бемориҳо ҳам дар чорвои калони шохдор, ҳам чорвои хурди шохдор. Дар ҳамон ҷо инчунин оиди бемории лейкоз ки мо кори илми тадқиқотӣ мебарем, ин сафедхунии чорво мебошад, чунки чорвои зотӣ дорад ва оиди пешгирии ҳамин бемориҳо мо шартнома бастем ва кӯмаки амалии худро мерасонем. дар дораи он мавзӯъҳои илмӣ ва мавзӯъҳои илмие ки дар институт бурда мешавад, он дастовардҳое ки аз доир ба ин мавзӯъ ба даст меорем, мо тибқи шартнома бо хоҷагиҳои чорводорӣ дар амал татбиқ мекунем ва он дастовардҳое ки аз тарафи олимон ба даст оварда мешавад, оид ба ташхис, табобат, пешгирӣ ва чорабиниҳои мубориза бар зидди бемориҳои сироятии хавфнок аз қабили вабои сумдарди ҳайвонот, лейкози гоҳҳо, сӯхтанӣ, ҳори, тоуни чорвои хурди шохдор ва плевропневмонияи сироятии бузҳо ва ғайра ҳастанд. Ҳама инҳоро мо дар хоҷагиҳо тибқи шартномаи ҳамкорӣ ва дархости хоҷагидорон дар хоҷагиҳои зотпарварӣ, дар хоҷагиҳои фермерӣ, дар хоҷагиҳои шахсӣ татбиқ мегарданд. Он ваксинаҳое ки дар институт истеҳсол карда мешавад, пас аз санҷишҳои озмоишгоҳӣ, пас аз гирифтани сертификати мутобиқат, онҳо ба чорводорон пешниҳод карда мешавад ва дар мавсими пеш аз рондани чорво аз чарогоҳҳои зимистона ба чарогоҳҳои тобистона ва баъд аз омадан аз чарогоҳҳои чи тобистона ба чарогоҳи зимистона ин ваксинаҳо барои пешгирии бемориҳо тавсия дода мешавад. барои истеҳсоли ваксина бар зидди бемориҳои сироятӣ ва мавсимӣ дар Институти масоили амнияти биологӣ ва биотехнология маркази миллии касалиҳои иллатангез фаъолият мекунад ки дар таъмини маводи зарурӣ нақши муассир дорад. олимону мутахассисони озмоишгоҳ хайлҳо ва ё ба истилоҳ штампҳоро аз маркази мазкур дастрас мекунанд. ин раванд имкон фароҳам меорад ки ваксинаи истеҳсолшуда нисбат ба ваксинаҳои воридотӣ арзон ва таъсирнокиашон дучанд ва ба хоҷагидорон манфиатовар арзёбӣ мешавад. дар институт маркази миллии касалиҳои иллатангез мавҷуд аст ки хайлҳоро аз он ҷо дастрас мекунанд. дар ин марказ хайлҳо маҳфуз ҳастанд ва таҳти назорат ҳастанд ва ҳар як хайле ки дар он ҷо маҳфуз аст аз санҷиши биохимиявӣ ва бактериологӣ мегузаранд. пас аз санҷиш гузаштан мо барои истеҳсоли маводи биологӣ яъне ваксина ин хайлҳо аз маркази миллии касалиҳои иллатангез дастрас менамоянд. хайлҳо яъне штаммо бо истилоҳи забони русӣ штамморо мо аз маводҳои амрозӣ ки аз хоҷагиҳое ки чорвошон бемор ҳастанд аз онҳо гирифта дар маркази миллии захираҳои касалиҳои иллатангез онҳоро тоза намуда ва самаранокии онҳоро хосияти бактериологӣ биохимии онро санҷидан дар ҳолати тайёр шудани хайл мо аз шӯъбаи биотехнология аз марказ дастрас менамоем ва ҳамин маводҳои биология яъне ваксинаро мо дар асоси хайлҳои маҳаллӣ яъне штаммҳои маҳаллӣ истеҳсол менамоем. дастовардҳое ки институт ба даст меорад барои татбиқи онҳо бо хоҷагиҳои чорводорӣ шартномаи ҳамкорӣ дорад ва айни замон бо як қатор хоҷагиҳои зотпарвар аз қабили тӯчи иргитиви ноҳияи Ашт, хоҷагии Мармарин ноҳияи Ёвон, хоҷагии меҳнат роҳати шаҳри Ваҳдат, хоҷагии зотпарварии панҷи ноҳияи Панҷ, хоҷагии зотпарварии Абдуруф Юсуфи шаҳри Ҳисор ва якчанд хоҷагиҳои инфиродию деҳқонӣ ҳама ноҳияҳои ҷумҳурӣ мо ҳамкории зич дорем. Бо дархости онҳо бо дархостҳои онҳо мо ба хоҷагиҳои ҷумҳурӣ сафари хизматӣ намуда ҳолати эпизодии ҷумҳуриро меомӯзем. Ба мутахассисони соҳаи тибби ветеринарӣ ва ба чорводорон оид ба ташхис, табобат, пешгирӣ ва чорабариҳои мубориза бар зидди бемориҳои хавфноки чорво
дастуру тавсиҳо дода мешавад, кӯмакҳои амалию методӣ мешавад. дар вақти гумонбарӣ ба бемориҳо мо маводи амрӯзиро мегирем, ба озмоишгоҳ дастрас мекунем ва дар озмоишгоҳҳо вобаста ба он беморие ки ҳаст ташхисҳои озмоишӣ гузаронда мешавад ва натиҷаи онҳо ба хоҷагидорон пешниҳод мекарда мешавад. дар дораи ин пешниҳоди агар натиҷаи ташхис чорабиниҳое ки ҳам табобатию ҳам пешгирӣ тавсия дода мешавад. таъмини амнияти озуқавории кишвар мо набояд ба зиёд кардани саршумори чорво диққат диҳем, бояд мо ба солимии чорво низ диққати ҷиддӣ дода шавад. дар ин сурат мо метавонем аҳолии кишварро бо маҳсулоти хушсифату тоза таъмин намоем. бино ба андешаи мутахассисон, хоҷагиҳои чорводор бояд ҳамеша зери назорати кормандони соҳаи байторӣ қарор дошта бошад, чунки сар задани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ ва мавсимӣ аз эҳтимол дур нест ва барои сесоли гӯшту шири хушсифату безарар низ гузарондани корҳои профилактикӣ ҳатмӣ дониста мешавад. бемории сухтанӣ ҳоло дар шароити хуб аст, агар аз нуқтаи назари гӯем ки эпизодологӣ гирем, чунки ҳамасола то рафт ҳамин беморӣ кам ба қайд гирифта мешавад. лекин акун ин беморӣ аст ки аксар вақт аз хок, чунки ҳамин барангезандаи беморӣ дар хок мавҷуд аст ва то 100 сола аз нуқтаи назари илмӣ ва таърихӣ мегӯяд ки нигоҳ дошта мешавад ва он фаъолияти худро нигоҳ медорад ва ҳангоми ба шароити хуб дохил шудан он афзоиш меёбад ва чи чорво чи одамро ба каселӣ гирифтор мекунад. барои ҳамин мо оиди ин бемории корҳои илмии тадқиқотӣ мебарем ва аз минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, аз он матфанҳое ки пештар ҳамин ҳасту чорво аз ҳамин сухтанӣ фавтидасту дар он ҷо гуронда шудааст, мо хок оварда ташхис мекунем ва аз натиҷааш ба онҳо маълумот медиҳем ки ҳамин матфанҳо дар кадом ҳолат аст. бинобар ин аҳолии кишвар бояд аз ин бемории худро пешгирӣ кунанд ва оиди ҳамин беморӣ маълумот дошта бошанд ки беморӣ бисёр гӯем ки ҳам чорворо касал мекунад ва ҳам аҳолиро. барои сари вақт агар ҳангоми пайдо шудаи беморӣ ба мутахассисон бояд муроҷиат кунанд ва пеши ин бемория гиранд. албатта аз тарафи кумитаи бехатарии озуқавории ҷумҳурии тоҷикистон ҳама вақт чорво мунтазам оиди ин пешгирӣ имгузоронӣ карда мешавад. сафедхунии гово ин бемории саратонзои ангезаи вирусе мебошад ки манбаи сурати но айвонҳои бемор ва сироятшуда мебошад. густариши ин беморӣ аз айвон ба айвон, аз як ферма ба фермаи дигар ин маҳдуд аст. барои ин беморӣ фақат ба воситаи воридшавии айвони сироятшуда ба амал мебиёяд. манбаи нёни ин беморӣ 2 то 6 сол давом мекунад. густариши ин беморӣ фақат бо лимфоцитҳои хун ва шир вирус метавонад интиқол ёбад. дар подавои сироятёфта ин беморӣ метавонад бо чорабиниҳои байтории зогигинӣ, яъне бо воситаи хуни сироятёфта шуда пода метавонад касал шавад. хулоса бемории лейкоз як бемории сироятии музмуҷараёне мебошад, монанди бемории бруцеллёз ва сил. чорвои зотие ки берун кишвар ворид мешавад, вай аввал бояд амонҷо натиҷаи ташхис дошта бошад ки амонҷо вай ташхис гузаронда ё не. агар гузаронда набошад, вай вақте ки ба тоҷикистон ба ҷумҳурии мо ворид шуд, сари вақт мо бояд ташхис серологӣ гузаронем. бемории лейкоз ё сафедхунии гово бо бемории лейкоз одам хештаворӣ дорад, лекин оло илм тасдиқ накардааст ки амин беморӣ ба одам гузаштааст. дар шароити мураккаби тағйирёбии иқлим ва таъсири он ба соҳаҳои кишоварзӣ, олимони мутахассисон ва ниҳодҳои марбутаро зарур аст ки ҳамеша дар ҷустуҷӯи роҳҳои муосири мубориза бар зидди сар задани бемориҳо нисбат ба соҳаи чорводорӣ бошанд. ин раванд имкон фароҳам меорад ки таъсири манфии он ба соҳа пешгирӣ карда шавад. дар ҳақиқатан тағйирёбии иқлим дар миқёси сайёра ба таъсири худро бар бемориҳои чорво таъсири худро мерасонад ва мо новобаста ки касал дар ҷумҳурӣ ҳаст нест, мо бояд пеш аз ҳама ҳолати эпизодии онро омӯхта, дар асоси ҳолати эпизодиро омӯхтан мо бояд ҳамеша тайёр бошем ки ваксина маводҳои биологиро сари вақт дастрас намоем ва истифода барем ба чорводорон. бозомӯзии кадрҳо дар шароити кунунӣ ҳамеша ба манфиати кор буда, малака ва донишу маҳорат ва ҷаҳонбинии мутахассисон бояд такмил карда шавад. инчунин иштироки онҳо дар форумҳои байналмилалии соҳавӣ муҳим буда, барои дар оянда тақвият бахшидани дониш ва таҷрибаи корӣ такони тоза хоҳад бахшид. дар замони рушди бо суръати технология бояд мутахассис низ ҳамқадами замони муосир бошад. бозомӯзии кормандон аст
و همساله از طرف ریاست انستیتوت اوید به این مسئله چاره‌های ضروری اندیشیده می شود و اگر در دوام 3 سال اخیر اگر ما به نظر گیریم 1 نفر در فدراسیون روسیه، 2 نفر کارمندان در دولت سینگاپور و 5 نفر کارمندان طریق مجازی با انستیتوت های ساحوی جمهوری مردمی چین بازآموزی نمودند دایر به موضوع های روزمره، دایر به تشخیص پیشگیری بیماری با اصول های معاصر و صاحب سرتیفیکات گردیدند. دستاوردهای علمی اوید بیماری در آزمایشگاه علمان 2 تا دستور، یک تا دستور اوید تشخیص بیماری لیکوز، یک تا منوگراف استاتیستیک لیکوز کروپ نرگات واسکتا، 2 تا توصیه، یک تا برنامه دولتی اوید سالمگردانی فرمه‌های شیری مالی و زودپروری نسبت بیماری سفیدخونی چوبو تایه و در کمیته امنیت عضو قبولی تصدیق کرده شدند. قریب 20 مقاله اوید بیماری همین سفیدخونی نوشته به دانشجویان و متخصصان سوای بیتوری پیشکش کرده شدند. برای بیماری و باعث در معاینه نمودن نمود ویروس و باعث در نمود او ما از مرکز ملی پتنت لوتی نخست پتنت گرفتیم و در همین موضوع در فورم بین المللی اشتراک کردیم و سزاوار جای سوم مدال برنجی گشتیم. در نتیجه همکاری‌های سودمند دولت با بخش خصوصی از جمله چرخداری و پرنده پروری و دادن امتیاز و سبکی‌ها ساحه پرنده پروری در مملکت رشد نمود. امروز کارخانه‌های زیادی پرنده پروری در جمهوری فعالیت پرثمر دارند که در تامین بازار استعمالی با گوشت خوش‌صفت پرهیزی و تخم نقش نظر است دارند. طبق نشان دهنده آماری آید به استحصال گوشت اگر ما گیریم در جمهوری من سالهای همین اخیر از اون صاحبه که ساحه پرنده پروری از بعضی اندازها آزاد گردیدند و چی استحصال گوشت تی پرنده و چی تخم زیاد گردید چندین مراتبه ها و حالا واردات آن گویم که قریب که نیست. یعنی که آن معنای آن دارد که ساحه چاره‌داری و پرنده پروری اهالی را اگر حاضر من ببینیم سال گذشته اگر 1 میلیارد 250 میلیون تخم استحصال شده است، این سال من فکر می‌کنم که باز زیادتر می‌شود و چاره‌داران و پرنده پروران حاضر قریب زیاده از 200 عدد کارخانه زیاد شدند. بنابراین هم چی در اهالی چی در همین کارخانه‌های پرنده پروری استحصال حالا می‌گیم که گوشت را اگر دیده برای مغازات در همه جا گوشتی وطنی است دیگه از خارج کشور همین گوشتی پرنده نیست و هم تیزرس است هم گوییم که از گوشتی چهارراه هم ارزانتر است و هم سرغیزاتر و پرهیزی است. بنابراین من فکر می‌کنم که باز استحصال آن در جمهوری زیادتر و بیشتر می‌گردد. تامین غذای سالم در استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2003 تاکید کرده شده است که بعد تامین امنیت عضوخواری به غذای سالم توجه مخصوص ظاهر کرده شود، چون که در زمان معاصر استحصال هر گونه مواد غذایی به طلبات جوابگو نبوده استحصال و به فروش برآورده می شود که برای سالمی جامعه خطر ایجاد خواهد کرد. استحصال محصولات خوش‌صفت وطنی نیز عامل سالمی جامعه و درآمدزایی مردم ارزیابی می شود. بینندگان گرامی، بعد این ترتیب رسیدیم به انجام برنامه نوبتی برکت. برنامه دیگر تلویزیون علم و طبیعت ادامه دارند. تا برنامه دیگر شاد و موفق باشید.